August ni som pakwa sang ni som ni panga thole ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump chuan nimin khana ti dan pa nga in truth social la post hit takasiam le a nakum mid Trump election ma in US vote thak dan kalphung tihdanglam kan rama postal ballot kan ti US mail in ballot anti maile voting machine manani tawlo na turin executive order ti cho atum thu asaya hetiang hian ati taktakani John state sang in US sarkar lai puichu dan mangin ko tan khin du nge rin ani a America ram puma boina thlen nge rin omani Trump hian truth social a hian mail in ballot ti top na tur malak na movement a hian ma ka hruayang chutiang bokin diklo si manto bok si social kai voting machine po ti top kan tumang ti aposani Trump hian kumsang ni som ni inthlan puya Democrats candidate Joe Biden thlan tinani khan vote musang zo kani thu na sa taka soin mail in ballot le voting machine te hi na sa takin na sai sela Republican Party mi le sa de chu US inthlan dan kalphung tihdanglam ani theina na hmala turin a hril thin ani kha hetiang hian Trump hian na sa takin sai thin ma se Republican Party ro rel na state trend khat Florida state anga te po mail in ballot hi him to ka mi pui tam jok in vote an thlak theina na man ro thaber nian ngaya chu mai chu ni lovin ama Trump ngei po hian in thlan pui hun danga pu khan mail in ballot mang hian vote alo thlak to thina nikum president in thlan pui a po khan ama tran tu te chu mail in ballot manga vote thlak turina fuina sa hle bokani kumsang ni som ni US in thlan pui a khan COVID-19 hripui len lai ani wangin US state sang te chon polling station a vote thlak tura pung khom tamlo thei ang bera ma la in mail in ballot manga vote thlak nan kalpuya US in thlan pui nei to mail in ballot manga vote thlak tamber tumania maseni kum in thlan puya kha chon mail in ballot manga vote thlak hi an kiam le deuh ni in US election assistance commission chuan an soya nikum in thlan puya kha chon vote thlak tu mun thuma thena mun ni in polling station a electronic voting machine mangin vote an thlak antiani America rama khon in thlan puya po state tinina ran pa vekin in thlan hian hoi hoda wangin vote thlak dan kalphunga po state somnga te ti danai nang lo zunga Trump hian zir top ni kalta Russia President Vladimir Putin nen Alaska nin biangna Putin hian mail in ballot ti top thati thuwa hril ni in na soya state te hi sarkar lai pui federal government in thlan vote thlak chingfela vote share tura agenda na man chawan nia sarkar lai pui in ti turan tuk chuan ti mai tura nia US president in ram thatna tura ti tura hril angin an ti mai tura ni atibok Trump hian khovela US chau hi mail in ballot mangan ni to ti chu nimin khana soinon le a ma se hi thu dik chi alawani a country dangin India rama po postal ballot kan lamhang renga Canada Germany le South Korea te po in postal vote mangin vote an la thlak reng boka chuti lai chuan US angin vote nei thei zong in an du le du lova in ngat ni lovin ramtin in postal ballot manga vote thlak dan kalphung sang an nei deuh vek thungani nimin khan Russia President Putin chuan Prime Minister Narendra Modi chu phone manga bia in Ukraine war chungchanga Alaska President Trump nenan in biakna chungchanga soipui Prime Minister Modi chuan President Putin chu Alaska in biakna chungchanga hriat tira wanga lom thu hrilin India chuan englai po in biakna manga boina chinfela du thu sain hetiang zonga malak na reng chu India na support zel thu wa sainonani rampani hruai tu te hian India le Russia-ten special privilege strategic partnership manga kongsang sanga thodun nan nei mek ti chakzel dan turpo an soiduna Putin hian tun thlan riat khan Prime Minister Modi hi biain Ukraine thilom dan chungchanga ron hrila President Trump India laka tarif 50% laka tum thuwa puan hnu laka in bian ne wangin ngai ven po a hlo viawani kha Putin an Modi biak ma hian Alaska Putin le Trump te in biak na chungchanga hian Ministry of External Affairs chuan thu chu an lo siam to a MEA thu pong tu randir jaisual chuan President Trump le President Putin te hirem na siam tu ma malak na konga hruai tu an ni na fakom hle a Alaska sami ta mason na hi India chuan lom mati tak zetani in biak na mang chawin mason na theya khovel pumin Ukraine boy na hi top to se kan ti vekani ati
nimin khan Hamas te chuan Egypt le Qatar official Israel nenan inkara hmala tu te hna chuan inkahhai rotna chu zawayan pom thu an hrila Israel lamin hemi chungchang chan na hian la soi ve lo thung US thop Egypt le Qatar remna zong tu te inkahhai rotna hian ni somruk chung inkahhai neya thokhatna Hamas mission ladam som te chu baka thito te ruang enge bazat thon kira nianga thon hina chuan inkahhai reizok nei tura inbiak na nei chungin Hamas mission zong chu avek ani to ang ti ania hemi hun chung hian Israel chuan Palestinian mitang za somnga an chu ave bokang ti ani tuna hian Hamas hian Israel mi somli pakwan la hrenga hengzinga somni pasari te hi chuan thito ni in Israel sipai te chuan an soi ani soitong in Israel chuan Hamas howin inkahhai ruam mannan pom thu an soi hi officially nan la chang lova heti la hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan nimin khan IDF Gaza Division Headquarters lo in nang mani ang thawin hemi chungchang hi media kalau mu ve a he thila langchiang tak chu Hamas ho hina takanor che pan ni to ti hi ani atia aba ka soiji lem lo ani ro man lok angin nimin khan China ram Foreign Minister Wang Yi chuan India ramaron thlenga External Affairs Minister S Jaishankar chuan New Delhi a alo loma hun har satak kan paltlang hnuwa ke ni ram pani hian mason zonga kaltumna kan nei ta a hemi tur hi chuan ram pani te na thazonga thil kan thlir thiam zelanga yani chumi tan chuan thil pathum inza ton na in hriat thiam ton na le tum inang kan nei anga ya kandanglam na hi boina le inel na thlen tu ani turani lo ti in na soya ram ria remna le boruak tha siama poimo tak zet ti asai bok Wang Yi le thui hruai te hi India le China ram ri chungchanga in biak voi som ni palina nei turin India rama hian an ron zina voin hian National Security Advisor Ajit Dovala kai hruai Special Representative te nen an in bedona nimin khan Delhi Airport a Ministry of External Affairs East Asia Division a Joint Secretary Gaurang Alal Das chuan lo dong songani nimin khan Iran ram First Vice President Mohammad Reza Aref chuan Iran ram roi tu ten an soi thin thungai box soi le in englai point Israel nena Indo thei reng an ni thu soi le ta jun thla khan heng ram pani te hini som pani chung na satakin an in ka pani kha Reza Aref chuan englai point Indo turin kan in pe reng anga ya tuna po hian inkahhai in rem na kan nei mi alova kan chol leilok mai chawani ati jun thla ni som pani chung an in do lai khan Israel chuan Iran nuclear le sipai hmun te chuna satakin an boma civil mi te chen na thlenga bomin mi sang chuang an thia Iran sipai commander le nuclear scientist te pon thia Iran point missile le drone mangin Israel an kapa Israel lampo an thi venual thawani kha kan la hravek ome ni soman in do hnuwa US chuan jun ni som hni pani khan bunker buster bom manga Iran nuclear hmun te bomin jun ni som hni palia in do nan ti topa inkahhai in rem na pa ngai nei lovin in do an ti to bringot maya in do ti to pani thu po official a pona ni chuang lowani cholni liam ta po khan Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei military advisor Yahya Rahim Safazi chuan Iran media te hna an ram chu che theyang ber po tok thei turina in buat sai ti rila inkahhai in rem na kan nei lova indo mek ang kan nia englai po in kap le mai thei kan ni Keini le Israel inkara hian in rem na engma om lova chutiang bokin US nena kan inkar po min phuar tu dana om lo atiani Iran official te chon in dawan chaw lova ma se enganga in beina po ma chon turin an in pei ti an puang zel thunga heti la hian Israel le US po in Iran chu nuclear ral thom nei tuma mala puin atula ni chon Iran beile main hredon lo thu an sei vereng boka Iran hian nuclear non proliferation treaty nuclear ral thuam dar zau zel tur ven na le thazonga nuclear power mang tur le nuclear ral thuam ti tlem zel na thuthlung ziak tu an ni na tanga in hnu do mai te po an soi mek ani US Secretary of State Marco Rubio chuan nimin khan India la ka tarif sang takalak bel chala ya Russia ne na tanga oil le nem ber tu zo China la ka tarif lak bel chani velo chana soya China hian Russia ne na tanga oil le hi fimin ramdang le le thei turin an zuar chhong le a China laka tarif an lak bel chuan khovel puma oil mana san bel dona wangin China laka tarif an lak bel lo ni in na soi kan hriat vek angin trama sarkar chuan India hi tarif za somni panga lak sakin
Russia oil le wangin za somni panga dangalak bel le don thu apuang boka chuti lai chuan Russia oil le sak nem ber tu China ero anlak bel sak to lova rubio chuan China oil le hi chu an thlifi ma Europe a thal le ni China European tuntlengin gas an le reng boka ni ti in Fox News a hrila China hi oil wangin tarif lak bel sakan ni chuan an oil le te hi global market an thal le wangin khovel puma oil manasan pha dona chupa ka chon China hian oil hral tura nei lo chuan khovel ram tam takin harsat nan tok don ani atibok India ramani zan rei to taka khan Washington khopuya chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky le US President Trump te chu dokan kilin anin bia he in biak na hian Europe ram lian hruai tu ten tela Germany Chancellor Friedrich Merz France President Emmanuel Macron UK Prime Minister Sir Keir Starmer Italy Prime Minister Giorgia Meloni baka European Commission President Ursula von der Leyen tepo in biak na hian telin dokan pakhat an kil hawa President Trump an thu soima saberin Ukraine President Zelensky chu thu soi turin na soma hemin hu hian European Commission President von der Leyen German Chancellor Merz France President Macron le UK Prime Minister Starmer ten thu an soi le ani US Vice President JD Vance Secretary of State Marco Rubio le mi poimo dangte chu an sira an lo thukwal ve ni ni zana in biak na hidar khale mini somli vel khan ti topin hemin hu hian Oval Office a Trump le Zelensky te hi in bele turan ni a an thu soi poimo update turom chuan voin lama kan ron puang le don ani Bahzar lo thira wangin kan lo me